Hello, good morning. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok sa news analysis ta chan Maibam na taram na ukchari. Manipur da phone liba pauche singda Manipur gi karamba maroi ba pau sing yari bagi habadu khananai na ba ikhugi studio da usiling shidan library United Committee Manipur gi Secretary General Ibiriba Oza Shanta Nahakpam ni Ozabo ikaikom na bochari. Ozang si ayamba phone ba newspaper singsta yamba yauriba headlines on yauriba pause gi haukiba irai numita Ministry of Home Affairs ka su kuki militant gi su group talariba kuki militant singa oiba ahum lak suba wari shana kiba madagi matang da yamba headlines sing doina phone ba thingnari Pamina kiba mifamadu da kugi ayamba na ground rules ki matang aduka game singi matang du su khana kya pa amsu phone mamang da kugi June gi date 9 amadi 16 da Anirak wari shana krabani ngarang koigi Friday numiki wari shana bisna humlak oigadoribani masida mamang thakta so koigi cam ground rule tugai ba khotpa gi mtang za khana ki bisu leirabani duga house of da koi kuki militant singi side gi talaga leibis mahui gi ba tongan ba legislature power ama khak leiba khoi separate administration pina bagi demands talaga su laibani ground rule gi matang da khana ki hari ba se khoi gi hau ki ba 2023 da gi thoklei ba khoi gi manipuri crisis zu ma khoi ne ground rule tugai ba da gi thoklok bani ha bise tu myam khangnar mo ngaktani adubo hozik khoi gi ground rule gi semtok bagi matang wari shana ki ba duga game sing za koi hongdong hongjin tawba punsin bagi matang wari shana ki basina Sanakriba wari sing akogi low kriba resolution sing se mupung fana makoina thaboina pangthorabra habadi ngasibu pangthorok pa thingna jabani karamba amu akogi Friday da wari shina kibasina karamba khanakriba posina kayamu yamna mu thabo oina pangthoraka dagi habegi posina uji questionable ore bese oza kamai thambini ila tv sorry notice window yengbiriba chino kwai punamupu khumjari koi uziki kanogi sugi matang se ko sugi moigi ground rule adu adagi matang je sidi chinna wari chana ga ngangna bagi mathau to pa ai wakhanda ta da brain khale ko ada hoji wari chana ram do sidi popular government am le hanna bo khana ba peace prok ba sugumba na yam boram do male aduga sugi kem singi hongdong jin gi matang sida moina khara objection tawram gadra court kadra leidana ko hoji kai gino ha ta di tribal gi ming da koi manipur jida tribal card sana ba group mayam le re koi masidi yam open ne ko mai magi jaga da khoi gi lamni mai lamni manipuri lamni je kram da idea ida re ne ko khoi se khoi gi kanoni samna da state gi lam manung ji da sigi samna da khoi gi si district gi lamni na traga sigi subdivision gi lamni ga hai je kram da hai de moina haineri mayam je kuki lamni naga gi lamni ancestral right adu ada tribal adu kai no gya menam ta da wa le moi nga ni ko ya akoina hoji yeng doi si kamai to ge da moi ni ngarang an gi moi statement du da sai main oina sarkar sembai matang sida objection tham se ko sidi mamang da ai si gi tv channel sida na taba atopa tv channel da panel pham so ai hanjan jan hajar ne CSO na wari chana ga peace proposing amoi ko CSO na wari chana bidi akoi prajana pam je sini akoi prajana si hainingi sumain tawningi sumain taw ga di khatun prope hai bo di akoi ngambe adugi wang ma di political elite lai sing china mai magi mi sing do da moina injan belep khagadi Azik tau reise injan line ba ko lenga semba yar wai ga ku kin bin tau reise sigum mai injan ba ko pa je lep khre ta ga di masi lep to sina kam ga na no ha ga da political class ina moida finance to lep ba push to lep ba moina apun manipur gi oiba idea ma sagat pa da idea of manipur sida stand to ga chamin ba gi wakhalon je political class ina le ra ta ga di lo gi oiba chap chap action to ku gi in bi oi ga ITLF oi ga kokomi oi ga amuko oi ga fox oi ga moi mayam gi mar lo sing ngam ga da ne ba ada political class ina magi makhada leba CSO mayam ma moi gi community gi organization mayam se moina ngangba malalaga moi gi apam re sum test to thamba lai taradi adusu from the barrel of the gun hai ta ne ko sugi kambu sina moina noi hek taw da khoi noi bot ka loi adagi hato kani tup kani bom tham gani sumba pressure se lai gane ba lai be maram je ju atai nate moi gi huji ki conflict se ngasai gi akhoi na je hainari ba sugi ground rule gi matang dagi thola pani na hari se akhoi gi hemanjit ka akhoi gi chan nupi hai ta ne ko moi ani pha gi be matang se da hoji pawda case close to bulletri anan sigi bagi SDPO anan damwan lai da bagi matang si case close to bulete adu da adagi ngasai gi jiri gi thodok to adu matang na pha ba pun ba to jing gi case close to bulete adu hai ba case sing sida chena ba
se hana kenogi moigi ngasagi su group ki mi phara ko matamda all su group tu bu chenabra chenadabra haibagi madugi matang da case close to bulete aduna adugumagi area da kadai bo khanaram dawno kadai bo khanaram dawno ado khangdabni na ko adu yam comment to wi lan gani adubu hojik leiba manipur gi condition sida akoi gi ground rule gi matang natragana lengak sembagi matang jidi political party ai ta se hojiki kenogi MLA tara si mun tare amadi BJP ne ko aduna tare sina kuki in bina moida lengak semba yarwa ina one ro ko matam da BJP political party gi oina adagi independent MLA sing gi oina and then opposition leiba congress ki MLA yaramadi moigi oina party na kari stand lor ke have the no beyond the will of the people chalo natraga before for the sake of the state and country noi tawde adabne na haiba ngambra natraga moi matakda legal action lobu ngambra party constitution gi manungda lengak sem da yawro yai ta party de tanthoe haiba ngambra si factor yam lei ko aduna sigi factor me amje koina political party as a whole taina utam neba political party ma national political party ma lengak sem da yawro party ma ga CSO ma ga manabe abundeba ado peace for pokot pa haiba sidi party will do matuina porto neba adu mamang da su Guwahati da phamba mi phamba da su group singna keno da one tawre separate administration na tragadi lengak sem ba yaw yaro na one tawre amuka hoji lengak sem dore na wawa launa ka na amuka su kugin pina maming sinna ga hoji se ITLF ka kotu gari ka maming tholak tre ba adu relevant oi ba oi da bagi haidi samna da irang si moina tawra hol mani kot pani adagi moi ngai kangpopi gi lambi da extortion gi case le ma am do tribal ITLF ki volunteer yam oiram ba kot ba kotu gi volunteer ma am tawne ko ne hai bagi ra kaino aduni chapchap di khangde tawdu adu mai di oiram do male abdi IB gi adagi NIA gi kari gi scanner da moi yam laibani na ko adu miyam gi mandate phangba ha di kuki in pc ne ba hana dagi thain de ona koi wari channel le na pa ha di ko kuki in pina tholak statement je yamna kani अखोई स्टेटमेंट मनपुर मियाम की है पर्टिकुलरली अखोई मनपुर से ट्राइबल कार्ड सानरीब ग्रुप अनी अहम से मखोई खक्तगी येंगा मोई खक्तगी ओइना लेगाक सेम नत्रगा सेमदब है डिसाइड तब याब नते पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल बीजेपी की मनुंगदगी मी तरेत यावरिबनिना असी येंजिदा बीजेपी ना अमुक मोई करी स्टेटमेंट थोले मोईगा हौजिकी ट्राइबल की MLA सिंगदुगा मोईगा करी पाउ फौनरी मोईगी लेवल दे करी लेरी हाबदुसु येंग तामनेबा अखोई लेगाक सेमदब तौरी अदु कन्न होनरी अदा कन्न होन पाय हाबने यादेबको CSO मैम नो यूनाइटेड ओइबियु गायना हाइबा अदगी मोई मसिन दी यूनाइटेड ओइबा गमद्रगा अखोई 40 पुला पुला ले हागा सोमना कंदना ngasai akoi lengak sem yaw gi roi ga thoi da thokjalak ba si gi problem si political party gi party president amadi party constitution na hana mayok na gadam ne ba adui matung da moi gi party na tau hai ba do moi na tawraktra ga di party da gi moi resign han tawon bra da gi suspend taw bra action le gadam ne ba ko adu action do soi le tabi da somna kandana Imphal Valley dana moina maitai dominated kind of politician sum haiba government haiba adu asomna kandana mulengak sem ba yaroi mo haiba tribal card sum sanaraga moi gi people gi marakta moi gi people wa moi su wara bani hojik di ko moi gi people sing na di moi gi MLA sing khoi lengak sem ba yawning ba natra idea of manipur da stand tawjaba MLA sing do barrel of the gun gi maton da decision lawal laga wangang han base mai political party amadi kano gi state si lagi ba administration jina fazana yenga ga masi control tawna ba tawdraga di lengak sem ba natra peace porok gi khongthang je kaya ka ena khumang jawsun ngam mo ya base jumain thamjage Okay, yang besar tapi kaya wazana soal siapa bikra aku lagi lengak sem kan ya bagi aku lagi mata hau kiba numit kerana ya sudah aku lagi pungang langna bahaya betar aku lagi state BJP party की साइड की सो कोई प्रेसिडेंट अखोई लेंगा सेम नबसो होनारी अखोई पार्टी मनुंग द अखोई यूनाइट ओरगा दम लै हाबी पोस्ट फोंदो के बस लेरे बनि बट हौजे अखोई कुकी इन पिना अखोई फोंदो रै बसे अखोई लेंगा सेम नबा तवलसिदा अखोई अनोब गवर्नमेंट अमा सेम पम मतम नम अखोई MLA सिंग से अमता याव यारो हाबी थ्रेटनिंग तौरी बसे मसिदा हारि बसे अखोई मोइना पॉइंट अनि खक हाई हारिबा पॉइंट सिदा अखोई कुकी जो MLA सिंग ना अमा तोबा political firef oina akhoi manipur gi anobo government sem base yaw yaro habi gi porama adu ani shuba waref oina na lori basina akhoi gi kari gu mahira amata da akhoi gi ba akhoi gi kugi jo miyam gi akhoi ipai puna thalam balam akhoi gi ancestral akhoi gi culture identity miyam se amata da compromise tawre habi gi porama khak su yari but lakcheni gi bade akhoi ozana so pan bikra akhoi gi party gi side gi di kari statement thola kan habi gi post ne ba mamang da so akhoi gi kugi MLA sing se yara kan akhoi BJP party gi MLA su yari bane but akhoi na separate administration tan ba union territory gi demand se tawwa matam da
party ki side ki kari gumba action amata lokhat na ngasi faw se lai bani hauziki lairiba khogi kuki inpina phongdora iba pot sida di khogi party ki side ki khogi action na traga na kari gumba khogi be statement am tholakani habe side khogi prajamiya na sidum thaza baje khara adum wat laga da pot am khangni kamai thamini ngaza kuki inpi ki statement ni na ko political party se akoi di paw phonari moi du na moi she so na ngangjau ni ha ga dum lai thokini yam lai thokini bu ko yam hai ro nga da ne akoi di angang bu yam moi ne moi di chahi kya politics taw na ka thengna la ne ko lengak sem da aina mase khanjab da ko kai um lengak se sem ta ga di kuki gi samna da hoji ki tribe hai ta re ne ko akoi indigenous tribe ki manung da gi moi gi marak tai su minister ama na ta ani di so yaw kani kai um ba sem ta ga di ado manung da yana ba le masu yai aduga mase politics ni na koi ne am kan hai ba ngam de adu kuki in pi na maron lo la ko di one of the good symptom akoi gi kano progress ne na lo yai ba pamni hana ITLF ko tu do khoi kana no khang de ade irang horoko matam da lakhi bane ba kuki in pi gi track record se yang kan da lot of crisis mayam manipur da thokpa crisis mayam ma kuki in pi ga yaw ga koi solve to min gi ba yam lai re ba aduga ngai gi aina sa ha yaw do ni noi tab di mai te na ngasi ba da nong da sinjamai de mai te gi lam ni na traga koi thobal je mai te gi lam ni si di akoi gi ne na haru le te ba akoi gi se samna da keno da akoi gi mafam ma ta da akoi gi chinga akoi ga lam gi matang ni yena ko matam da masi phayeng khun gi ni natraga masi akoi gi koktuk khun gi ni natraga akoi masi thobal khun gi ni natraga akoi hairok khun gi ni na chandel khun gi ni palen khun gi ni na yena di yai ko lei ko akoi na akoi yethana da aduga akoi na masi maitai gi land right ni maitai gi ni adu ni ada ne yena gi leite ba akoi gi mi jing jina ngasi ba da yena ba matam da akoi gi schedule sing matung ina akoi gi tribal gi ngasai gi akoi gi TD gi hill gi kari gi government gi leiri ba schedule MLR LR ki matung ina tauna ba ta ne ba do ngarangan keno da kangpok bida lam leiram da ba chujanpur da akoi gi keno se moi gi MLR LR ek pallaga keno kambuna moi gi hill council mana hill committee ai dra ko adu duna ga stole statement no moi jo right track la ko hore ine na lo ine ba ko ne ko almai legal oina lakwa legal step oina chalakpa matam dadi akoina government gi leiriba constitution gi law IPC section mayam ma article mayam ma da yena badadi adugi di openly ngangna bada kaisu kaide masida akoina kuki gi ancestral land kuki gi tribe gi aduga da akoi kaino khangde bada ko akoi meitei na bawda akoi ancestral land asu yam chai lising ani makai hena khunda la je akoi ngasi bawda why je ancestral land ai why je akoi sina deba manipur haiba lamchi akoi gi keno na meitei gi ningthona palaga lai haiba khakdani akoi adui manungda tribe sub tribe mayam ma khana chai yaudana nungsina lemin me haiba jine ba koina kanna stand law se ko sidai si bawje manipuri lamne haiba ne meitei lamne haiba nate manipur hairagadi manipuri hairagadi moina meitei oina lawragadi yam la le ko aduna sigi kai ani ko kuki gi ancestral land adugi ancestral land ada gi ancestral taning de ai tare ko tabda na kongje why hai tare aduna ancestral land gi wafam je moina hoje moi gi dadi yamna kai ani ko yamna sengdok singjin tongninga yam leiri hoje nan gi keno gi chief minister hana oiramba en biren singna mana puthorei ba assembly gi manungda tribal gi chief ki oiba nga gi ngasai gi appointment gi matang je is or and off ki matang ji so kana gi matam da toromino adugi matam du da anoba khun kaya khunda gi aduga ta khundari ba khunjingsi family tree verification leibra leitabra adugi counter reaction da hoje aadhar card verify tawda adult ki oina masa present oigadamni adu oigadamni gaina yam huji government ju step yam lokhalei dana ko adu sigi step sing ji yang ganda ancestral land gi wafam ji yam ngang bagi dakar ka su oide ba ade moina ngang bi ge har gadi se samna da akoi gi litan khundo akoi gi sapamja kanglei ba namana RTI tawdana tawraganda madu government record da ngasai development gi kari gi area da yawamdre du khun noina di leidi dana ko khun noina leiri mina madu gi land record to kana no gi maming gadi leibam to e ko idar meitei abdi samna da kangyang popi kambu gi moi gi adai gi khun gi oina leibra natraga tangkhul gi tungoi gi kari gi khun gi oina leibra bu lamdu maina leiram gane ba aduga natraga su government gi lam oina leibra adu da allocate khundai do kana no ningthoduna kana no karam gana tagi bno kari allocation pi bno hai bije yeng ba ma change ba khoina phara ga kaw tanthu di adamni na lengak lei lo leibani na ko hekta tanthu di adamni na madu gi mem de verify taw ba ma changi verify taw ba ma ta masida
khungi maming ngai tare ko se samna da ti bonjang ai ro ti wifi ai ro ama hai ro hai ri lam sing se 1990 gi mang da 1980 gi mang da government na allocate tawra piram lam moita di madu kuki gi lam nate madu manipur government na manipur praja gi da piram lam ne ko adagi naga gi da su se hoje akoi hundunga keno ga hingunga kan khanari da ne ko asigi khana basi masida masi moi ani khana kan da di masi naga gi lam ne de harak te da masi hungpung gi lam ni natra masi hindung gi lam ni ga moi gi ani du gi khana ga na khun ani du gi conflict la tro adu la kan da di SDP on SDC adagi DC me am du la kan karam kan da allocate taw gi bano karam be ek da allocate tawi family tree na kai no ha adu yenga kan da madu gi mafam du da peace pork na ba taw bai wari ne ba lai se adu na sidai da अखोई एंसेस्ट्रल लैंड नि होय कल्चर बाउदी हाबि आ माले को कल्चर बाउदी तो बगे सु गाइदे अखोई कल्चर दा सिग्नल पदि यारोय गायन हाबि के सु गाइदे को द कल्चर दुई मतुंग ना से ट्राइबल की ग्रेजिंग एरिया गवर्नमेंट ने पीरी द ट्राइबल अदुदा मोय की लेबे याबा लम गवर्नमेंट ने पीरी अदुगी मतम की मतुंग ना डेवलपमेंट लापदुदा संजगे बा सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की लॉ मतुंग इन चंगी बतो अदुबो रेस्पेक्ट तोरगा पुनमक से मणिपुर की मनुंग द लेबा प्रजा मयाम की मागी चाथुम भंगम थोपा लम भंगम थोपदो अदुनी अदुना मसिदैदा तोान तोान फुरूपना माई मागी लमनी सिना पांगनगिनी सिना मैतैगिना ना खाइदोपै कल्चर से मसि लैहलोइदबने को अदा मसाइगे मखोइने याम तोइन तोइना पल्लगा अखोइगे एंसेस्ट्रल लैंड की मनुंगदा कुकी की लमदा अदु चांगबा यार अदा चांगबा यारोइगा हाइबजिदि यामना ओपन होइबा यानी इकाई निगाई होइबा वाहिनी कुकी बिगुंबा ऑर्गेनाइजेशन अचौबा अदुगुंबा मणिपुर यूनिटी दा थौदांग मयाम लोग्रबा 1995 ता कनोगे CSO मयाम के अपुनबा कमिटी अमना दिल्ली दा चलगा प्राइम मिनिस्टर मोदी उनरुबम लई जॉनसन एलांगबमना UCM की प्रेसिडेंट होय मतम दुदा माना सु कनो डिफेक्टो स्पोक्स पर्सन आइ ताय माना सु अदु मतम दा ओय अदु मतम दा कुकी इन पिसे वारी साब चपदा अपुनबा मणिपुर की होयना वारी साब चपदा यावरी बने को अदुगी पेपर होजे होय CSO सिंग द लेरमगने को अदुना अदुगुंबा ऑर्गेनाइजेशन नमना कुकी के एंसेस्ट्रल राइट अदु राइट अदा राइट हागा पॉलिटिकल प्रेशर दा ला काना नमगा चखिबजे मसी अफबा थबक नते को अदुना थमनिनि कैनो हैगांदा मसागी कुकी सप्लाई मनुंग यावरिबा लम मयाम से समना हायदा कांगवाई समना हायदा चौचानपुर की मनुंग लेबा कुनसिंग नतगा फ्रेजोल लेबा कुनसिंग से गवर्नमेंट की लॉ के मतुंगिना मदुगी एलोकेशन जिंग दो करम कांड पीबनो कमाइने पी मदु चुमरा लानब्रा हायदो वेरीफाई तवलो वेरीफाई तवबगी जगह तंजारो पीबिरो ऑफिशियल जिंग दुना वेरीफाई तवर कांडा मदुगी लेबा जगह सिंग दो मरम चाना तवरम सिंग दुदी मदुदी लेबा ताबनी मरम चादब सिंग दो लौथोप ताबने अदुगा सिरेदा अपुनबा मणिपुर सिदा नागा की मैतै की कुकी की पांगन की लेदना को चोथे की आइमोल की ना अदु हाइबगी दरकार से कछु लेते अदुदा सब ट्राइब सिंग नदी याम तोय तोय मसिदी अखोय हॉकिप की जगह नि हाइबे मोदा खुन ममिंग दो पनबिरगा खुन ममिंग दुदा सब डिवीजन सिदा लेबदा सी जगह ने हाइबी बदा अदु माइना पुथरगदी अपुनबा मणिपुर की वखल न खल लेगदा अदु न तरे मोइना थोलक स्टेटमेंट खुदिंगी अखोय सिरसु ngsaigi handaki conflict sigi matung dadi moigra akhoi ne yengthina je khara leibani na akhoi gi marak ta su idea of manipur gi wakhalon je puba nga moi da matang ama yarokani adugi matang do yarokpana ni handak su irang thokri je ko aduna wangang ba thabak to ba chi iba che thokpa je yamna munna khalla khalla ga thokpa ma dakar oi tawadabu ngsaigi moi gi politician ji gi marak ta di hu du kamurabani na अखोई ने याथोखरे अखोई सेपरेट मिनिस्टर मतम खरा सस्पेंड तौरे अखोई तोए नत्रगा अखोई कुकी की कल्चरल राइट नत्रगा अखोई कुकी की एंसेस्ट्रल लैंड ने हाबजे मतम खर लेपसी नत्रगा एंग्लो कुकी वार तौगी हाबजे अखोई तौदेन हायसी गा हाबदा मोय प्रजाना यारोयबा मरमदि मोय मथंग द वोट फंगोय अदुगा चैजु चानी मियामना जु फुरकनी खनबा हौदोम से कनानो हाबजे मियामना खंग पंदम मोय द फुरकनेबा अदुना मोयगी ओइनदि हाइदबा यादबनेबा अदुदा मरक्तुदा लेरिबा ngsaigi ga ni ko asengba organization se kuki bi organization jing na sum statement tholok se yamna khoi da nungnangwa aduga ke heni ko makhoi ju barrel of the gun da kano chakrabra adagi ngsaigi ke heni ko moi gi political right to ngan gai hill area committee ki manung da legally talamba right to illegally ko lengak semba yaro ya khoi de aduni adani ga na hair ga tanba ya bagi room ma thirei se masi yamna ke heni ko manipur gi apun ma da achowa kai pirak na ba step sing ni na main thamjage okay कोई लेरिबा कोई ऑर्गेनाइजेशन सिंग सो हाइबे तारे कोई मणिपुर की आइडिया ऑफ मणिपुर दा मांगजिन ताना जंक्शन मिरर कांदा कोई तोइबे क्राइसिस जो कोई थुना रिजॉल्व तो बसो अरक्सनु आई मथंग दलाक चनिंग बसे ओजा कोई yamna kogi politician leader have that politician have that kogi minglera ba kogi politician am khangna phongdro ko afam ni kogi cherola makhakta hari base kogi manipur sida kogi jai ani hena kogi normal si lakpangam da na kogi lairiba masida kogi ing tapaje hanjelakna bagi damang ta kogi center lenga na paikhlai ba kogi thabak thoram sing sida
yamna khoi support toba masi yamna thagatningai ni habi port am khak phongdorba masi khoi phongdorai ba se khoi singzamai ac gi amle khoi yunam khem chana phongdorak pani माना फोंदोरै बवा फम सिदा खोगी लाक्चनिंग बा पोते खोगी सेंटर ना खोगी स्टेप सिंग खोगी याम लखलखरे ममांग दसु खोगी रोड सिंग खोगी लेरिबा नेशनल हाईवे सिंग से हांगतोपगी मतांग दा खोगी फ्री मूवमेंट लेहनबगी मतांग दसु फोंदोरखरे होनारखरे बट मपुंग फान इम्प्लीमेंट तौबा ngam si khaki wari ni aduga खोगी nakal ani ge marakta खोगी dialogue tobagi process su yamna honarakre but तौरइबा डायलॉग प्रोसेसिंग दो खोगी मपुंग फाना खोगी मसिदा रिजोल्यूशन लोबंग ngam हाबिसु ngasi बावतंग ngam की साइड तगी हाबे तारे मदुगी पुथोरइबा पॉइंट्स सिंग द मखोइने यादबा येतपना मरम ओरकांदा अमता मपुंग फाना इम्प्लीमेंट तौगिदबा ngakतनी बट सेंटर ना लोकलइबा पिस हजलकनबा लोकलइबा खोंगतांग सिंग से खोगी मपुंग फाना पांगथुपंग ngam पोसे करीनो हाबेसे खोगी हंगबय हाबा क्वेश्चन अंखांगनि थिगतपदा खोगी मसिदा सेंटर ना लोकलइबा थबक सिंगसिदा थागदिंगाय नि हाबेसे करमबा कोई एरिया दा हारकपो ओइदोना कोजागी ओइबा ओपिनियन द कमाय थमिनि ए मधुगी मतंगदो अदुम नावय लेंगाक सेमदोरे खोते ना दुम ngang ना दुम पुंगा ngang बने लवे हाय ताय को आई मोतदि को केंदि होजे दुम हंगुरसु कनानो मद बीजेपी पॉलिटिशियन अमना ngaju सेंटर ना कन्न होनरी दुम हायकने आइना हायनिना कइनो हायगांदा अखोइगी माने पर्सनल ओपिनियन ना को आइना कनो सीएसओ होइना हाय नते को अखोइगी लेबाक सिदा अखोइना थागत चबे लीडर खर लेगिसे एनिमेटेड सस्पेंशन दा थमगा नोय मसेन खनाबनिना अखोइना नोयगी नथौजे तौबिरेगे हायरगांदा गवर्नर अमा चीफ सेक्रेटरी अमा थागा पीआर थमजलगांदा मोइना तौरमबदुगी हेना सेंटर ना फना तौरतारदी प्रजागी मियेंगदा मोइजे मोइ लेगांददी यादे ना सिदी पीआर ना हेना फरे हायबगी वखलोन अमा चटकिरोइदा अदुगा मसागी मोइना लेंगाक सेमनो होनाबदा असु याम कुइना मतम जंगिसे लीडर लेतबगी खोतबगी ओइरमोयबा आइना खनबदा ngasi कुगी इनपिना स्टेटमेंट थोलेदो अदुदा ट्राइब सिंगसिना ngasi कयनि मरुइना कॉन्फ्लिक्ट लेरिने ना लौजरिबा कॉन्फ्लिक्ट नेना लाउथोइबा अदुगुम्बा एमएलए तरादुना मोइना ऑब्जेक्ट तौबनिना ngasi मसिंग सुदबगी प्रॉब्लम हम लेरे अदुगी जो मथकता ngasi मोइ लंगथोमगा लेंगाक सेमबा मतमदा मदुगी ओइबा चौबा क्राइसिस अमा ngasi मोइना तालिबा डिमांड दो अदुदुम ताबी फिबम द तारकदबा जगा अमसु लेरे अदुना पॉलिटिक्स से मीना खितंगे ना हाइग्रबरा ना आई सुमाइना आई सुमाइन थमजगे को अदुगा अनि सुबदा आई ना हाइनिंगे ngasi mak lenga leiringai da tawbangam da ba lambi semak ba kholak ba ise kaino lenga leiringai da ising a chobum chawgi adui matung da kaira kai gi ado nagapan gi asigi parenga ma kangjabi gi parenga sima semi atai jaga di asigi kano gi chekon gi lambi gi lenga leiringai di gi sumai leira bani hoje hoje gi lambi chekon lambi se ko adagi adui mamang da kano gi akhoi gi gare ayang bali lambi se adumai num leira bani adagi singjamai gi akhoi gi kanchipur gi lambi se ising chaw ko gi problem thoi ising chaw ko gi drain thumi ado lenga sahi yangai le ko da adu mayam du wo cover to na mahut na karina adi town planning na karina magi proper survey na traga mafam chaba jaga da tawdra kanda BJP gi center government jina yam kan honari masi thagani ngai ni haibje akoi thabak suba akoi ji thabak suba da khara haitre center na tawba da khara phare na haibu gum ne na ide main tam ninge ko adi ani suba ai hani je center na asi akoi da ut ka doriba ulai ba mong si kai no hai ganda noi masen khana ba da gi development propagam gi da bane noi gi BJP gi लाइरिबा फमिबा मिसिंगदो मोय मसेन यानदब देने हाबजिमा 101% इलेक्शन मोदी हेगला काना मा सोय हाकने नो मसेन नुसिनाउ डेवलपमेंट प्रोग्राम याम लाइगने ना सोय हाकने बको अदुना पीस पोरा दि पीस लाइरगदि लेगा सोय लाकने ना हाइसिने मोयसुबा अदुना कमाइना लेगे हागाना सगे अखोयगी होजे होजे की लाइबा पोजीशन जिददि बीजेपी लेंगासी केगुम्बा मखोइना यानरगा ngasi मागना हाइबिरिबा अखोयगी अखोई मरक्तसु याम कन्न होनरी हाइजे कुकी इनपिना थोलै स्टेटमेंट जी मोइगी लेंगाक सेमदा यावबा यारोय हाइजे मोइ मगना अखोई मैतै मणिपुर लेबा नागा मैतै की पॉलिटिशियन नतबा कुकी की मरक्तै अमा खतंग थोगा कुकी इनपिना फना हाइरे जो खै लेंगाक सेमदा यावगने ना मतंग हाइलोने बीजेपी की एमएलए अमा खतन हाइलोबा अदुसु यागेओ प्रधान याने बदुइ तादि पीस लातोरे ना खनबि यायबा अदगी अनि सुबदा मोइना हाइबा ngam da ताजो बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट ना नोई सी चाहि अनि सुरे कांग्रेस की माई प्रेसिडेंट अतोप पार्टी मोई प्रेसिडेंट चाहनी सूरे इम्फाल वैली मनुंग नई चंग वरी साब नुआइत्रगसु अखोय लाप नुआइरोय हारगसु गुवाहाटी दर काइदनो मा अखोय पॉलिटिकल टॉक अमदि तौजेना इंटरनल पार्टी टॉक अमदा तौजेना कौरगा मीटिंग अमदा कॉल तौबियो अदुसु अदुम पीस लातोरेन लोबि आयबा हादि अखोय पॉलिटिशियन जिंग मथौ तौरियन लोबि आयबा अखोय स्वाइदा सिमाय गाला थमगा मयाम मा तौरगा स्वाइदा मीटिंग केगा दा पा नंगांगजे अदुगा थबकना सेंटर ना लोइन तौबा अदुइ तादि
hayeng kaigumba election naksala kandadi moigi image do moina pise porkhongam gidabo oina leirabina center gi BJP political party sina party president anu bakhalo oidawe maram kaino party gi vote lebna ba mi anu bakhalo oidawe maram kaino aduga makoina noigi conflict leiba manipur da center na ko noigi conflict leiraba manipur noi masen yanadra manipur da center na noibu nungsi badagi akoina apunba manipur anoba manipur ma pibira bane na hairo oidawe maram je kaino anoba manipur se akoina semja ga dabra makoina piga dabra ha je munna khallaga statement je pibi je yam chumgane ba ada ngasai thamjani ni kaino ha aina hoji marta haijagi do panghai da haibi bagi mahuta party ki president do amta activate to biyo ba party lo enma ki CSO jo honari ko party level da jo honabi ro sida phamban wai trasu Guwahati da phambi ro Delhi te phambi ro party ki top brass ki manak ta phambi ro political talk amadi chathari yanana ba haibdi nomai pai bagi nomai gi maton na ngang pamaron do politician jing na leba ki sakhuna boina ta di haibdum tang utpiyo ba adum tang utpiyo ba ada miyamna kitang provoke to kholaga central forces thamjan ba adagi Z+ security loksan ba leidana ko aduna di oibdi yaro dina no manatra no modi khoi keno je politician je matam lore ka to ni dina ko ado mirak ta kamaina thokpi rak to no haibdi ju khanbiyo ba loina mak Delhi da pithok raga akoina kaim taw da bida amisana tawribani amisana yam phajana tawri haiba appreciation ji budi yae ba ko hana lengang le ram dei amisa hoina taw posina moina taw mei khare di na phaw ma le ba kaino di oji extortion yam mandare adagi arm group na mi kidnap taw ba threaten taw ba yam handare nundang na dab taw ba khotba phone taw ba yam handare sidi no yam dei ba ko adagi movement gi chana thana gi movement lambi ya da bai taw wani yaraga di adum maitei na chappa ya ta tarasu adum phajana flow lai adagi kano da akoi gi kaini ko ji lambi tat asu tat rasu yam thuna revoke taw ngami more rom da adum trade khara macha adum hingalai akoi na taw su atoba community na hingadali ada shi mayam ji gi yam phai ba taw bu political talk ama na traga peace por pa hai bu ji ko Paulian la loi nemsa gi gen hoi 10 MLA se if they talk from the barrel of the gun, if you do not put them under your party constitution, under the law of the Indian Union, then you cannot bring peace. See, akoina khangadam neba. Let the assembly activated, assembly do function to allo, assembly function to ganda moina ngangning budo. As per constitution, as per legal issues, assembly da nga miyam je talo, community animal talo ba. Akoina yad rijina kaino. Moina yagadam ne hai jina kaino development area da kari hora jano kamai to jano adu tahan biyo ko adu tara kanda peace no wan le yagadam ne ba adu na ta na hayeng na amuk CSO khara ko bang jina CSO karo ko khara ko ba moi gum wari sa ba akoi gum wari sa ba mai to matam sum hogradi akoi hanu na halani adu akoi lebak se isagi oi ba lengak se leitaba isagi wakalon na lengak chalai bangam da ba isagi community masen gi nungsina ba je khanarak ba khuding gi mi atopa yaw ai gi mungi khana da yumno na wayal ba gi tabak se di masi to holoi dam ne masi kanan to holi no kanda all and sole responsibility goes to the politicians and the party president of every party se moi marata community khuding mak ki party member yauna moi gi oi ba level da moi na pistok to bangam da ba moi gi level da phamin ga wari sa bangam da sina khwai gi chawba mangja bane na ismain dam okay ham nuai je ram phazan tham bigre khoi gi praja sing na makhoi gi right sing se khoi gi sinara akan da makhoi je election mai pa kan da lebak sing ngak na bagi damak ta tholok pane maramaduna praja sing na kari wari praja sing na kari thengnari ha ba se khoi khangbira kan da khoi gi thoi ba crisis yam na tuna resolve to na bo hotna bi ba su tangai fadabani but khoi gi party gi side gi or khoi gi center to so BJP lenga na pari ba oi bani na khoi gi hotna gi haraga di yam na tu na hotna ba ya ba potna khang ne but hotna bi da ba si khaki wani masidani praja sing na khoi gi yam na pain da ba nuai da ba khak phong doi ba se yam nuai je was Santa isagi chitba camera kai thok piraga khoi gi studio da election birak tuna nga sigi analysis ke thoram se mapong fan bi gi da makta su thakat pa phong dok chari Madas the Northeast Window and Sandok Jaba News Analysis to Shinjare, being Tabiriba Singbo Mukana Kurum Jari. Welcome to Uttara. Paisa yam na leje taba mi singi di light up singi de maktadi yam na kudong sai. When tuition fee PE hadna sida education moi system sida phajana soi bok pat bakam ta leite phajana tambi Hospital amada doctor amana mai pak na bokhona rapa matamda haithoi singthoi raba paramedics amadi healthcare technician singi achauba thodang le
JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT, OTT, RIT, diabetes management, clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands-on training pizari. Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy ki diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari. 𝐶 paramedical की OTT department दा semester exam थाजरी ये hostel visit की खुदों चाबा हम ले रहे को अदुगा मना अपन tuition fee PE हाजना सिदा education मोई system सिदा फजना सोई बफकत पकेम तो लेते फजना तंबी इसागी lab matik चान लेबा library matik चान लेबा हम hostel matik चान लेबा ना मरम मरगा hostel दा अपन hostel visit अदुम दे चत फंगे अखोई लोइजद्रगा सो अदुम nursing doctor सिंगना अखोई दा lead तौबीरगा को अखोई दा ताकपीदना याम experience अदुगी experience याम लेजे अनंगस हौजिक फाउबा सेकेंड सेमेस्टर तमकपसिदा अगोंदा कैमता अवाटपा अवाबा हाइदि कैमता लेते कैगिना हारगांदा अखोइदा दुम फैसिलिटीज अदुम फंगहली लैब की फैसिलिटीज अदगे अखोइना खंगनिंगबा हाइनिंगबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लैब ता चलगा ओइरो अखोइ दुम तौवे इंस्टीट्यूट एसेना पीरिबा खुदोंचाबा एसे मयाम पुनः लौमिनसे पुनः तमिनसे खुदोंचाबा मयाम से लौमिनसे मयाम से पुनः तमिनसे फ्री काउंसलिंग सेशन अमसुंग डायरेक्ट एडमिशन की दमक मखाद पीरिबा नंबर सिदा कॉल तौबीदुना खुदोंचाबा से लौबियु Shahi khudingi miyoi lising kaya NEET exam to qualified oiragasu sunnatagi miyoi kharadak government selection phangduna MBBS tambai khudong chaba phang lemhoriba NEET qualified oiraba student singda wahang khara lae makhoi MBBS tambagi manglanji mangphawna roidra makhoi gidamak lambi amata leitrabra lairaba mahairoi singna karamna MBBS tambai agani foreign da chatuna MBBS tamnarise kayagi matik lubagi haibana chingba wahang mayam lae wahang singsigi pawkhomadu poduna lakchare adomna NEET qualified oiraba malemgi tongan mafam kaya government college kaya amada admission to bai khudong chaba do poduna lakchare sel gi khudong chadaba mahairoi singna education loan gi mateng lauduna MBBS tambai khudong chaba so leijagani chahi kun hena mahairoi lising kaya Russia, China, Kazakhstan, Uzbekistan amadi Bangladesh yauna tongan balaibak singda MBBS admission da mangjil thana mateng pangduna laklaba JR International Education Consultant da lengsin biro FMGE natraga next exam gi damak foundation coaching facility su leigane aduga entire notice manungda best FMGE exam results uthoktuna lakliba consultancy amani akupa detail gi damak pi number se contact tabiyo natraga notice window TV building da lengsin biro